ni wo manda aka alama tema muthemba wake nundu mabinda maingi pia no siasia aka alame matono ko fit ni wa family life yako na kuya kamwe pia unaweza kuya mmemasemba na sana kila wene na mabinda maingi usema ni na kamata kwenda utwawa kwa umanda mundu muka ukwenda kutwawa na mekua ingi makwenda chao kutwawa na no kwata mekua ingi piu no kwata no ndo akutha tutene nebinda wetho itakulio kwenda urawa no to kwata nyoba ona twanenga no nambo kwa unengo nambo ba oyukambia kata kupangithia mutwano kwa mtu kateleme manda muka ombola utena haraka no manda mundu muka musio kwenda utwawa na no kwata na sume na meyono kanamo nundu miono nyebinda yote nabika lakini manda mundu muka we ready kutwawa kwata Tangia kuleteka na kwilo la pono ni kudhoku piu nondo first of all pono kwa ligamba ni chaupasa pornography no kwilo ni kwa kamba alama tudikizi mateso what porno is pono ni kwilo la mabisa ni ama ni mabisa kana mavideo mando athei na angisa ingi methana athei na me kata mande na ukomanya na sindu cia muthembosu ni kuthuku nondo first of all piso suwa ulika wamba ukwananga psychologically ukethia ni wakwananga bio secondly ni na ikwangai nondo aingi watch hapo no ma participate wethia ni tamakata nitamakomanite na ndo asume chao me katika mitandao na ni aingi actually ukugwa maze manyonga mambia na pono melo la isu ni yo my anxiety my kwati chao maidika na pono ipepa mudhuku ulikandi ni wa mundu no kethia nduma ukaemea pu ukakwananga ukakudhucha kiliko bio nimbo ya ndo ingi amuma kwazia ona homosexuality mena beba wa homosexuality na womanie na pono kusisya pono kwa ndukatete kuimanizia maunuma pono wetho twanite kana twanite bado usisya pono no usisyo mukau na ilio mundu usisya bisani no imona life uimusisya life kuona katika nini kuona katika na leo yuni watu wazandu maka dhambemu usiyo pono lanzio udio dhambe na muka uwe loele umupake mauta balo kwenda uyaniwe ni baba kawala kindizange menda banyuma ibakika ibindani yetu ile itune na reality ene mapea wana to kwazandu madamba imana to kwazandu maisa ni ati ibindani yetu ile kweli zindu sikika ne sikika sio kwa mwe mete no mwike mwe you mete nesa ni sikika no mwike aibata munini no withie ni mukwendana na mwe kindu kingi jana ngame twano no tukosa kosa tutu ndi mwendo mwenda amakosa ni na maitha tania otherwise andu bena moyo bati ndula mateka they can do everything pengi ba oje pono ni theater style yeka ndo kuona style lakini kwa style ndo we watch in this way one style and I think pepolo kundika bubu na kwendo kwa style when kwa baba mudhuku muno kwa nange sindo imwe the best thing is to stay away nondo kindu kukucha mino lika si addiction ibya changa cha mino kundika mwe kutumia ni thina na kenda kwa nangite na pono ebyao endo ni patone kanduka tatabwe budisa pornography it is bad. Yep. 0703663183 Edabe yemoya ibando kulyo kwa yete bande kana with the person wa ishughulikia. Twile mabindani madogo by the way. Pasa mabindala ndo mazo yani nogela. Isi ndio itu wetabano ota ndoto. Sinitu kwa yese ukika na ota ndoto kutemea mukwa na yete moko. Yani hiyo ndo mmebo ndo wa siana. And ni mile kwenda na. No at the end of the day masi siana isu ikathi mutie mwali. Ona iteka ona kana kama tukaka bino mina class 8 ni mwatani sia nundu most of the times ke the boarding school secondary school kana high school kamina high school ti college amina college ndathi uthuko maana kana atwa kana atwana na etha mukala muzio woka ilobi kana wathi another town komanda we mwatani sia literally ko usiana na ni ai moka hapa bitite na mwekana nge wendo wenyu nundu wasiana siana subia isiana mwazo watu wa moyo mukati wa moyo na titane mwiti wa mitoke